Rainbow of Sounds Music School kepada nak Shillong Maubri Bhoi District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit ha keneg music school. Ushri Raja Brahma MCS uberi Block Development Officer Barim jong Umsning CNR di blog ubolong mentau Project Director jong DRDA Bhoi District hab ajeng keren ha kejilang ke Nongpoh jong ke CLF Modern Nongpoh Cluster kebelalong mentah ke Sengi Umsning walaupun pa bodap dak kejengkiman ke bakrau wakum officer ubelai ke jing sekri balak hamslem hari Bhoi District bat ka tokne por ol poi Sngewieid District ha kejing yo transfer Henry mentau lawan poi biang hari Bhoi District kum Project Director jong ke DRDA Unew officer of the bynta ban kentiu yaki Shillong nong kendong siaga roy gapar ban bantip laga kenshow laga kam gajam Henry ulong bah kejeng terekam kum nong sekri ha kam sorkar bat kum ubreu kijudan be kijing bomla ban penhon ye baro ki pajba lane ki noyelam bat kijudan ru kejeng kenthok hang ne hang tai ha kete kejeng ajeng kiran Ushri Raja Brahma MCS ulong bo usngu tenat bah ban kam yelade bau de Nongpoh namar kejingit ke bakarpang ke bolodon ye kri Bhoi District bat hapapun pau ye kete kejeng sngo ulong I am back as a boy but la roban kedo bana pedeng jong kiwe ki officer ki bomdei ki khasi Ushri Raja Brahma udi officer bomdei khasi ubo persang bet pankren da kahten khasi habaya kendo bat ki pajba jing khot inga jing minsen jong pisha ode ngong simple kitin I'm back as a boy I'm back as a boy ba mi ta mo self group ba pli boleh sa ba Shillong atapun ni umdan mo kadar umdan belong idan duna wa iru tingadan go iko program na poi po mardon nongba te na kren mat vi ho wong kuno vi to boro Shillong na uba te boro na nga tenten ngatian ne siteyo hado chipna ngan pinikai muncha ngakren do self group na pa kren boro na to group bi ga iru umdan kren tang pa bisa bobli hanam ji yo bang ru na yo tangga ja umshit to ibang utre tengok hadun namun suana oh sir teman tapi ini dia Umsning dan South di CLF ini dia Umsning beliau ningkong ini yo cooperative society nah aku beli kong na register betul dekat begini nanti betul long ko meeting long ko video benai Desember akan mau belum meeting arsa arpo we tarai mo kong larai mun suna da cooperative society ben toh yang ta dia ngom ba to kakam ba hadu ben yo ta cooperative society ikwa self help group jongi long ku men jongi long entrepreneur ka idea jong ade ben long ku video na de menchua yang umdai ben mesti bisa menle baik story jong kong ha ude muri ude euro kumno de kam euro bari to bari ta tri kam hok denem de bin tri kam bisa ba hok wi yo belai bisa ba khot pitre minat bidang dan burong ya bisa ba yo ha yo kam kai yo ne ha bisa ba yo surok do apa surok ini bisa yo ka kamai na dente so hon pindot siniar ya dem de mentau kong yo lon kumno yo ka scheme dem de NRLM to get a mission you have to come missionary ka kiten jang mission wana missionary kumno missionary utre pinikai genem baik missionary kuno pin kalabora kari kuno trishtam muncha idan ka scheme government fund jiga ikat scheme ka scheme kamya SGSY di scheme muncha opinion no block naga bank ya SGSY apin kala mission more kate government of India apin kra denam dala apin kra the mission more ya no la mentre di ide ka dor kuno dan isong Ramadan leyo tokna iyo boleh kam lelor ni ndai itu kena isonglang bukan panjang kamai kuno menyara kong jingi wai turis di iyo wasonglang apa jingra hap tre lang kepibo ta kasi alaf ke jing njat si ma long jing kermen tinggal sisa malong kermen tasi really kermen ublay ula tau ke first general meeting video Umsning long PD lawan hang ni
ngat join the scheme marsan phun ai sir will have to join again phun if you want one na kong je mono na view have long have one way program ngong em ngao dong join ngom te nong skmat dong em have one more la de ko protect the jing khot inga the jing min sem jong pisha wede the ngong simple fitin I'm back as a boy I'm back as a boy derim de ngade mono ngade boy ngong boleh ngalah trik muslim wastu episia opinion video if itu ga skit drama ada shisha beliau jungi one office ting ulong juga ni ong ya pinikai udan bawalam ni pinikai bukan kuno hablang smart are mene ukran nga ang bai gumne are kong balik ngolak muncam ukran re mentah ne boleh audit kuno di mesela itu boleh audit internal audit Keren business plan wong share capital. Oh my God, no share capital funding. I can imagine the wrong. He didn't miss the gadong ang kili fi. Locally what is share capital? Tapi yung dapat dia lock betul. Kita samla, di clear samla. Kita what is share capital? Nang jawab. Belai di sidrang deh. Fi minta long kume. Sebab group. Mano deh. Ni ai kublai. Ya kan MSRS. Kong piru bagi priwo tak Kristen ni. Yang ngenai kublai ya ba Ronald Kintaru. Mo. Jadi priwo long pan ka porfon ba Brahma. Long unta. Mo itri buat headquarter. Setengah. Belai. Kami sem menteri apa Umsning apa di Bhoi. Pidan kami sem jong Bhoi. Jingroi ba ai kingi. Kuno. Keten karbiri ni stok boleh di Bhoi. Kami sem jong Bhoi. Dan ini, ngambil program, ting kumpul tu, sami kerja ni mungkin dan jam dan boleh, jadi, ini mana? Ini officer, ini MCS, tambang itu rural development, ini tre, kum social worker, ini apa? Feeling the pulse, no ikwa, ini bara, ini umlan long belum spa, bara spa, but ini belum kum belum benak ke action dari kum beli kan amdan tin man patai tak mo tambang kemen kan ya kemen boleh ni mun kapon ni follow up program ni le mo dan ba what Umsning do today they will others will follow us they don't take on ni la form la second long ni la ni program ni boleh ngalai buat walang bersisi sampai saya udah apa song yang presiden umdan cakap song teng popni song Ramadan le meeting school baranda le meeting tengaru teng song ngab hebreu kesukiru imam long tim song ru mo itan le lingkon ro song ikan meeting long sustenat mo long ro belum ni trika tambangi rarai kata por ni le kumno ni song la bora sisi ni Shillong DPM sa kumno sa pinla anay tangko office pin sna dun treka mun le tingong ngin le ikot kong mura Rebecca di EPO mo ay nga ga idea na MG Energies kumno ngin treka ngan ay koi ko office ngin utie jungi la Shillong te kumbalong da sampus nem jungi ka statehood jung Meghalaya apa Meghalaya de inaugurate yang pun sanpos nem gensna sanpo teleview office tingi kadai tam ka Umsning block hapak barang Meghalaya ni complete ni kongdo ni IVU office denam de kita bidan ka menpan darar home bidan ka menpan school building bidan ka menpin wit ya chairman ni yang chairman bidan ka office itu de kalong infrastructure asset jong le conversion mo na conversion mo ni era ono ba idea nga kung mura ipio kung Rebecca ipio ko technical estimate jongi bolong sar ni lan le kata ni le iyo ngalong belai yumla sistem fidan to vision kenno pikiran ne there's a vision fidan willpower le ngin le tengah kemen menta bon pasan putam ni ada mo funding ra clear ni ru nak kemen yes nak kemen mutas ni ada dekat api como project director tahu boleh dengan wan kat kumba project director attend first program di jongai ni
The first annual jong meeting ngala poi sini. Dan poi yang next year. Ngen ke jingkio jong ni kwa. Ke activities ngala pe. Ke plan jong ngala pe. Ke vision ngena ada unchuang plan hablong ta. CLF, undai belum CLF ong medega group ni CLF group. What kind of thing? There is the future that the institution we have tried as a mini bank. So between the main bank and the people, you are the small bank in between. You have to finance. Undai belum tang CLF CLF group. You have to solve the social program group. Then undai filabo the activities, drugs. The drugs mentah long balik. Kun samla jungi tu long umti bang long wahi. Itu social tension. Kamjam long limited. Literacy hai. Kan unemployed dan pun. Ipoi wahi. Tu benar benar semari ini. Defisi aku macam mana? Tu mana aku ni. People tu plan awareness. Ngan tumen people tu sports room. Kadang itu activities. I'm very happy. Awareness dong itu. Ini bora. Jadi kamjam nak kerpat ya video extract nama. But what other activities we part of line department? Mo, saya jengarap na line department. The vision plan development, the business plan, ni dan apa business sesen. Nga umde bro expert men batai yang ni. Kita ada expert tim jomi. Mo, kita tambah ngi kom video baik lah bakla biang. Nga hadu mentah dan tegah hang ngomong di video. Nene kongkon semua wan video nga halali sama ka. Opai. Tinggal mentah kum project director ngala yo promotion tu makan komen re. Boleh ngapa dia mo wan Bhoi yang ngas tu. Kayak itu dia ngadan seding atre hok kum ba nego pesan mo. The bro sikili Bhoi long kum no. Tinggal mau kum ngah. Dia boleh ngau. Ka pinle ada hajikan. Idan kamu yo disiplin. Te komani nang ulang wan lagi ngelong arenta ke duet ngong have streamline the stuff to me attendance ni haple lenga long strict ba bon staff jama keren sngewieid amat keren sngewieid staff to me but dengar ini denan deh ikwa you know smile jom nong kendang di terus ikum no wan kom raja wan ai